Paling nyaman ketika mantan anyar masuk ke kamar kiku-kiku. Paling nyaman ketika mantan anyar masuk ke kamar kikuk-kikuk dalam kamar. Seka dua pada tak tedung apek rempek pai salontong sekun coma kare setong. Komantan dua lopas sopuna marga semalam peret lakona sampai lopa notop kamara matua mengak ngabes tedunga ring tua dua pada atua komantan anyar muka paca odi kun rukun ben peletangke tak atau karan ben patang bele. Paling nyaman ketika mantan anyar masuk ke kamar kikuk-kikuk dalam kamar. Seka dua pada tak tedung apek rempek pai salontong sekun coma kare setong. Komantan dua lopas sopuna marga semalam peret lakona sampai lopa notop kamara matua mengak ngabas tedunga ring tua dua pada atua komantan anyar muka peca odi kun rukun ben peletangke tak atau karan ben patang bele. Paling nyaman ketika mantan anyar masuk ke kamar kikuk-kikuk dalam kamar. Seka dua pada tak tedung apek rempek pai salontong sekun coma kare setong.